mesmerized by these eyes. I'm so highly mesmerized by these eyes. I'm so highly mesmerized by these eyes. I'm so highly mesmerized by these eyes. This program is proudly sponsored by Trinity of Art. We connect Ghana and beyond to the whole world. SO Herbal. Eye kwabna adoma. Ebusia for yema obibia akwaba edemoba experiences in life Jumedia Oshe. Mama ne hununti meni ataho. Ebusia experiences in life Jumedia yetonsa efre wana wako ohaw amanim ensohwem na yene wom atsenase atwehwen komo aba be share omo life experience. Me amedi Jumedia enwuchia me media eye original Nayas bakope. Nene die eye sronkokra. Mitwa me ho aba se me ba yebetos. Welcome to Trinity of Arc. We are assisting people gaining their visas to the various countries. We are teacher, accountant, anasa office assistant. We are construction worker, plumber, driver, anasa security. Our person who took Canada, USA, UK, Europe countries. Ne amaya hodwa ekaka hunyina. And they're not for when it's Trinity of Arc Limited Company. Ya bua ema wonya ejuma accommodation. Ya sanso ebuashe se kubenya insurance We are calling for people who want to study alone or to work alone. People who want to study and work at the same time. So what person utu kwine wokoto and now person who call for visitor. When it's Trinity of Arc Limited Company. Trinity of Arc, we connect Ghana and beyond to the whole world. Medamas. For Mudafo Panayas, me and America say. Your friend Theophilus Annan, the doubting Thomas. Me say echinienti and ampenifo ye kum sonko so a ni ehwia ahwe. Sa wo pesa wo ye obasima. Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. Me campo baby ba ko pe ene dia ma wo. Eye kwabna adoma. Pam African wear dia maw ama washam na da ho ma wo ba obi hu say yes we a gentleman. Womo pam mema niema, womo pam maniema, womo wo bags, womo wo shoes. Enya dia wo na ma na etiti anade wo tena ase a na ade trene biu. Enya no nko a osanso wo slippers. Omo wo in between Hatcho and the West Legon. ICJC asori ne nchen ho a. Fa number no keke. Now the friend, o friend na onu bedi nkomo obeye wasedi ama. Sky Gap Trends, Cabanado Mama shop back yi. Na hadie, abrochire niema nkoa ene yeton wa hase. Titru eye teki niema a eye original. Yeton bags, shoes. Se bibia esiesie nipa, ema wudi mu na wo ya brantie anase rabadie. Eye Sky Gap Trend back ope a omo alaji tabora wonsani fa ho a eba African wear dia eye kwabnado ma eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends. SO Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa bra, diabetes na hawa bra, cataract na hawa bra, koko na hawa bra, ulcer na hawa bra, cancer na hawa bra, stroke na hawa bra. Bibi biara hawa stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara hawa HIV, hepatitis, ade biara hawa efa wapomu di ho bia no. Na stress efa be piem wo Amasama Stadium Junction. Freyen ewo 055 another 5529 253 and 050-344-9444 and 0272-859-115. Ubon se number no e wo screen so fefe. Hello, good afternoon. Me name Ghana for more diaspora. My twamo baby, I will be from Unisofori. I me was US, me Miami and Sam, me Sansu and Nest. And come on, me no one say online digital business. I cost and then I'm a person me no more check. Baby, I will be a family. That's open baby. I am open changing quantia and no any online digital business. Yeah, yeah, but the way I dare can see a woman is a business. What me your baby? The answer was laptop, computer, internet.
internet wa connect no one no your mentor ni coach obedi de utata kopim time one kasa won say yes why you successful in the business afini so a government be 1099 I'm all write you off for tax as a business owner before many measure esan say the business na ye no eso wani ensa o catch it frame me na meka every detail of the business now also up to me be successful and then I'll meet you in the inside. Bye bye. Me mama kwaba afi enase enkomma maboafo a yasome asen enne mensa kamia kasankasa madie nyina me sweetheart nana bakope my handsome king I madie nyina bakope my sexy nana yene no ebetena se abetwetwe nkomo about the life experience our fam de wakum de koye negative de koye positive de koye ma no anase de mponu ankoye amana ene egusu ehye ni tirim se wonu no ho no yene no eba betwetwe nkomo ye kona na ho na yene no atwas nana Nayas nana bakope my handsome nana yema wakwaba edoba experiences in life jumedi so ene yeda se ye to nsafre obae ye no betwetwe nkomo about your life experience and experiences are wakum whole life bisini one ye enche de ye wo ya obi di ye we ye wo ya pa ye ninkomo emame yo minua ba na yas me da say na ye manage nso say wodi ma badwumadi so na experiences in life I'm saying my first time me fam asem no obi abete ene dikan thank you very much na nyina gina say obua obi wayi wakomam na ye wo say wodi wo ye papa na kwawie obone wo mema fa no sa na me fa no ebi obi hu ne sa beta wiye no ye nyina be hu no ne be firi maba okay e di kan no say ye hu bibia free I grab free so na afi so baby wunyiye kakra bi tofa kakra bi na chese ya toaso your friend Ohene Kweku Odei okay me fi akropon akuapem oh okay yewo me fi asona busua kase we akropon akuapem okay yewo ntimi asona hene nti uga se na wo nka bone ye okay yewo ene na pia unya kan se menchira bebia me fi no ma meka sa asesa okay nti se America akuapem na akuapem na pema ye akuapem fo nyina ye chiamo yewo me ko school won kran okay na me ko bi we akuapem okay you menfi akodanim kakra sesi ade be yemfi abie nkonfi abie sani menye adwuma because of asema ma be kan ti you matena fi kakra bet ano de ye abrabo mu nsem you say niti ya wamu an say si ya kan si American sem ni nyina afi ni yenwie na me bono tofa se ne be ya ahwefo betumi asua biribi afim abranti bia menene ye adwuma na me penasem brasem ni si achi ansa na me hu se sana agye me achi ba yere cousin tina je sanka nyenche nkura yewu big company na men won ye adwuma prep is international you media department me na me head of media nti me ma brante no bai na on me ye adwuma ono kura hu me so se kro chale na nsani ma nkoso na msobra me mo ngafa na ye mpani nso no oyobi opem asem de obeka yewu ena otie yewu nti okachira brante nse ko hu crew ya ohene crew peninsula mefa no wo fa no niema bi wo ho dipa dase ni yemfa ntu ye ho because we nim bia ho nso obeka ko wi you start here adwuma no onim camera onim sound or interest wom but onim she me na me man we pushing na say me say papa no to equipment in fi America camera nti not suya no suya you see no or you're a very good cameraman very good you na women may ye advert mobi but that be no fa would you be no fa ho a confit fruit and juices okay a good juice no
Oh, okay. Yo, me boss na ne company ne. Oh, okay. And what yeah, some juice, you know. And he started production from scratch, groundbreaking. President, you know, Koi, till commissioning. Into your production and ye diegu from money ade. Into media department and I'm so no. Bibi amene na ye. You need to come and budget. We say, not prepare budget. No, they are better, but I'm the finance. No, I approve. Yeah, Shen and Sam, Unya GDB wonimu. You need to be 6 media department. But me penance because maybe who say me relative no. Yeah. Na uber department wa obia ni obetuma bo midin bone. So say crow you say there be e sheme enuma me hiama. Because people tell me the year adwuma wo wi ase ye. So what nkrofo ye adwuma ma wo me no come ne wo be ye adwuma na ma wo. Correct. And then botaye a me den na me wi ase. You na me nim say be ka ko wi bi foforo. Yeah, media productions and they go Facebook, social media platforms and also. And I'm one day my boss friend me and I say, crew, oga come mount information center speakers and all. Yeah. 300 points were Ghana, you know. Wow. Typical me department when I'm going to say chale mo Mumbai project bireba. Na eyo nyankopon adom na ye ya. Me make sure say munyina mo benya so mfaso. Okay. You go hwehwe site yenya. Yang ankasa company go hwehwe site yenya. In the far party so. Yeah. Within 1 week, the whole Ghana. Wow. More than 300 sites. Yenya. Because abang no never power. Until one of my sites in started project no. The started was Central Region. Now nitie wo man say o prepare budget the finance. Now finance are approve. You could do 2 weeks. Long am about 13 to 15,000 cities. So if I could do 2 weeks, hotel bills near day. Now technically no sites no. I say you build pylons. I that day na you this speakers in the big so no. Yeah. O build that day anywhere. It's a say o per site no to form now the show. O the cement gu ase. E bedi nansa na say na nan ansa na awo. Yes, I do be for her over here. Until you adapt to system be. Me boss and say, mention one fancy war and son of your feel. But the quite me who say, Sunny is starting. Then who say, Debbie, young Shaya, who become Yancy Canny day, a rain so young. Until the end then. Nayas, 1 hour, major wedding, major contact, who will be what a witness account until Major Nemanamo, near connect station. Until within 2 weeks, it go less than 2 weeks. Near we be 16 sites. You're winning in a because you be quiet, you be bano. Because you remember now, so we are never be Jenny and the call. Yeah. Many me boy in an among and one technician. Tieni pa 3. Now you read to Kwanga. Near me, and say, young budget and miscellaneous a woman. No miscellaneous day. One friend need Juma, Oba, a so the call finance back. Men fan call. Men fan mampo because one I mean with 2 Kwanga insurance be any woman. Tinya me and say, Upedi no in fashion ho. Bosumu betu awaka wo. Tie bi. Bosumu betu awaka. Now so wo sika no fashion ho. Yenye didi ni adin nara ye bi ya pon adwuma be 4:30 PM. Ya kotena baby emrante wo tuto kakra ye didi. Ni nyina me yi wo mesele no sene. Nti me fa mesele no so ma office da. Because what me feel say e de be ma say ye wi adwuma na ye reba nkranga. Ubitu benye sika bi de yedikwa abefie to ho na wo so abusua ne hu se wo koye no udipidi aba awo kenya bon we nyina echi yakoye Central Region yawie ya betwam ko Eastern yenya 33 sites wo Eastern me year 12 because na urban election time no nti won esese edi nganim no would to me nyamre emmayen. Until a year about 16 sites, but instead of 33, you know, you 2 Bono East. Also, you acquire Kakra. The thing because of poor budgets, they didn't know. Me you soon imagine say, me demawa, send I make me the kankai no. No what true within one contact to be your position. Nkofuzuni na ni jemi wa semi mu ye. No A4 sheet.
maybe so with Nayas. Mentro, Mema one cast the one handwriting, and the crow will be beer, witness and so sa, and in the Jane was him. In the DVA, I went to a Yaquin in Ra. Yababi Dunkran. Me wo hot dakura na me boss frame me. Abufu crow ana na sabotage adwuma na ye wo agudi bi sa you bi obu nipa me di nipa nyin but emfa na wo so oye adwuma wura odafom eno nkwan ade jewu nti be find say already aguru and we say boss and then I say Debbie would say adwuma I'm say do baby be who say na ni abre ti me say chairman new kind of mentia ono so hu say fe ni so me boyafu te ho no say adwuma na me ka say koye no wan koye ne sa I'm say oh chairman me I know before France na wo kan me I say you nti me to na me say then asem na ba 2 days after me name boss confrontation no in a second in command the frame me deputy CEO no frame me say Secro bra office na nsem bi record so ne ya watete no ne ye solve because on person chairman bu be fu ne ade kwa bonten yo nti wo ho bibi kame anopa bi na company bibi ye wo me ho no me de ko adwuma mu ho na me ko gya ho na me be afie adwuma no wo spenders wa me ni ne kame so say papa no say ni bibi wo ho na ne bu fu pa no start bring this. You mintimem pesa enem wiase no. Nti ekoba ne say you could share with adwuma mu ho. Say see me a what the project no ma me no. In na me second in command deputy CEO no. Na CEO na nkasa in ye kwako shia. Nti me boy no so maybe another baby. Oh maybe. Me could do adwuma mu ho no. Ono de onka ho beda wani ni sukura so bebe bia na bisa. Me could do adwuma mu ho no. Na oni ho me boy ni ho but me boss no wo faase bi na wo ho yo me call young office wo me call one office wo obi ani ho sana boy na ko share finance for office na watum Jesus yo na woni me yehu ura me boss officer door no face me boss desk into ono hu obi oba na tables nkoma ebi exi nanim nti ye tena se a ye tilt kakra se na ebe ya ye nyina ye behu ye ho Nayas ye tewa ye tena se ba start meeting ne pe na me de chowpa fa deputy CEO no so on farmer me boss so o kan se me nkoye na me de me pe ekoye B nanso ni nyina ye adwuma so feel say enye adepa isan say manye dia opedenti no ye wie meeting na o ma me sanko rounds sites ni nyina na ya 85 sites o ma me ko rounds baby a one mountain ye no me hwe no mountain ni on mountain so no me the report ne beba pena deputy CEO dey say what na crew for Excel sheet crew go prepare Excel sheet na for be a din ne contact ni adin nyina hihim na fabra within 5 minutes me see free me fi soro call me office when am koye na me de bre won nti ohwe ya okay chawo pa na me de fa deputy CEO no so no hwade onyame ye nti papa no ne bu antumi enfu na mu biribi se me ntwa me ho hwe door na no a me boy ne gina wo a wa fold ne arms say hey you inti say ya turu na me ready wo say ya turu na me ready a anko be friend na dance because I can make say oh so na kan sa na me koye no what you say nti ho no friend say adwuma na ye kan se mo koye no sa na mo koye na nka wa be kan say there be ye kwa ni ko yi ni ma na ma won ni ye gya ho ne na nka dim guase ma so me di kan ka kire mo so no say send na me koye no nti ho no wo gan tube mi sa na hwe nti me pue fi office wa na me ba me office equipment na nka ya ye koye adwuma ka nyina me do nyina ba office wo ye to amplifiers 45 ye to speakers horn speakers no pair no
You're told, I think, 80. Into near me, no. I can amplifies 10 in the car speakers, just one pair. Okay. My catcher was, we see them in our office. Could you believe, say, boy, on the one, some far car farm, echo baby, you're queen in Nipa na wo no hu ne say wabusuani ne memmoa no no yo na echi obeyi yi hotena me ma me be say yi hotena obeyi wo free ho na sisi wo na no ote wa che say wa be ye boss adwuma mu yo wayi wa no aduane yo you me say sada na nkasa na no na bibia na boss na freedom bongo ko say bongo ayi no wa fa bongo timi to sa no so mi tia na me say okay wafa mechi ko bono east ko hwese de ma no ho a me wo na deputy CEO na frɛ me crow ya kra ni hu hwi o fantini na me say oh yeshua wana ne ko hwin sana wo wi ase so wo de don ayi no kan ansem pa bobo o say so wo de no kware nanto wi ase a wo didi free isan se me de no kware na minti no me say aya me ntwa mo bi me yimi aye so de boni bi meka no kware baby a enye ne meka baby wo ko nyina no obi ani ho a o ma wo good answer won person wo open up ti mo na obi afre me nana and say you planting na wo mo ni wo ma hyehyɛ oh my goodness no afre me nana nkrofo bi aba ha o wo say wo fi office na say me say nipa tuntum bi ana o say nipa tuntum bi me say wo friend Fred Kakwa o say me say oh mo fa ne ma nkyere on to what one call site baby ya mountain me be nyina bono east asem na meken just asem no say ya heat no just say utim say ahyew also ka say nyina mu say fifret so pa wo nyina wo so yo me ne bresem pa zaze obeyi wa akoma ma ye bibia ma obi no be dan na echi de ndu ya gbo wode and the one ye kura nfiye na ma papa ye no asa yo na seriously say obi be boa wo kura no wo dwen ho tutu ntie nei obi be no be kasa kama o echina meboa me yese ye ma de be fe ni pa no kura no won fa bi isan say echire nsam no do so ebi ane say wo fa ase o what said wo fa ase you wo fa ne sa sa wo fa ase uni me be bia but echi wo be hu say o kan bia no ho te say oboa no yo wonya hu ye kura say sabi wo kan busua no ho wo ye effort bi say wo boa na wo boa no but echi wa be yi wo na ase aduane o so wa yi ho yes you tina ho say yo nana boa me na asem o nya easy yo but calm down calm down why things like like this no it happens abrabo mo experiences die yo obia obi na me sans we be say boy no adena na one fa tree embisa hawa wotie na one fa wani anto fom kakra fitin prekope ye ne ma kese ye ma me da say ma mentwi ho adwene nko achi kakra bi bishia dai dikenga meshia no ne Abeku Santana ex-wife Maggie okay na ye adwuma aso na me nso me ne Maggie ye adwuma nti akwati say like media adwuma na me ye voice overs okay about voice overs like me to make say 7-8 years ago aso me came to me home na eba na nkran ne twia me about 45%. Okay. Uko recording studios one kran na business o hwese kro a obeka ma asama kire o nti e mami hu no be na me name relationship no because you mean in term it's also o kankran bi ni yeshia ye kankran Abeku Santana ye nyina ye kankran what you say nti e fe de me na be ye te say busua nti ye nam na we nyina chi na oyi me mai no aya na mete say what can say obi say obi oyi akoso yoyi oyi akoso yoyi yakoyi we ye free ho no but me won be that you hot but when they bang me be you 2 weeks na me wodan we na me su Jesus yes because what can say cry he say na ho so na ne say fifra eton nana Mr. Nana me pacho we dey be mensu nana asem na what can I know say you are in pains please I don't want to cry nana Mr. Wadaroma shedding nana me pacho shedding
Nana shedding, Nana please, Nana Pacho shedding. You know, experiences in life. It's a so be a nyebi. The are two, Sabi, you said, you be Papa Crana. Oba dream on 2-2. I said, not because what can say you now, who also at Tessa, Nana, me Pacho, what is coming down. Coming down. Yamino would do only be a sem. I'm also in the Chiaka. Oberisha no before say be oh wait more actors into your yawo. I know. Shebimo. 2 years. And Crawford family say go here I don't want to do it because make me don't want to say me so for the money and Becca say because I don't money by me trim. Man come boy. I dream bonny beba would see. You go for CB you. And any pan and money pay bonny. You go for CB for me. Also uncle Asama Martini. 5 minutes time, obi be from Volta. Less than 5 minutes. Me na me catch it all. Me near to for anything. Nipa catch me plain to me for boy anything and any date of birth man. Me na me catch it all. Nipa be 5. Obi obecha say be. Sama wo kan ho so what tin is you be ma party 10 gram wa wetin is. Nayas microphone ni me the boy no. Me the boy no relationship. O fa ne se wa de nyina. Me didi an nsa dem o. Na ku se what. Me ye aduan fifie be adwuma. Na sa nipa we onya kunkura o betimi de boy adragu aduane maku. Wo ye na hi. Wona na ekoba o so wo ye na hi. On pe wo ye. Yo. Awo na ku se what. Nti se na wo ne company no be bia na wo ye adwuma. Oni omo ntem eti sen. Relationship ne ti sen. Wo jai. Wo ko ho. Sen na tie ma ye hu because say na wo kan dey na say o mo kra na o man hye da nya wo bone. Yo, me won anyimedi. Okay. Won anyimedi. From Preppies International won anyimedi. Oh, okay. Me and I'm betting fee for 2 years na me nya adwuma. Oh, but me wo fie, me wo fie. Ne wo mo say, ne ayi e ma ne ye me yawo na say me mpese me ko, je won afra me. They say, as I said no kware daddy. Daddy. Because start kan e binom, be adwuma ye for na chairman 1.2 billion. Me name say new cities, say old cities. So, you know, say crew Eddie, in we be jaw car, and so no call. Well, didn't say. And so, Crawford, so company more bebo mama near. Me one day be a chairman frame, a boss. No, say crew, Mr. Chairman. Na sadano, or more me ding that. That your friend say crew, or more me ding that. 7 years, doing in Nara for like 10 years. Sadano, or friend after KCH. Yeah. Or friend. Mr. Ohene Kweku Odei. And I'm saying, hey, ko amponsa sam. Na na the way to me ding as you. Or say you. Or say we say crew. Me intwa bibia so that was 2021. Okay. Yeah, 2021. Or say me intwa bibia so. Okay, last 2 years, yeah. You need me a new leave. Na yen start your juma. Inti crew mefra wo. Me see ne. Na just wo mo hunu kre no bibia wo. Obi antumi nka. Obi antumi nka. Abusuafo eyare hosem. Eyasem bebre. Sei anyway nti na say papa ye asano. Say utie nana ensem ne ni story a okan a. Ene say wo fu obi kura aboa na. Ese say wo hwehwe na se wo hwehwe mu ye. Na empo bo ho mpaye. Na sa kwankyere bi kura na. Wo ye fa ho ansa. Enye easy nana ensem ne di atibi. Just say, one mammy as in a tartan, so I'm a rock. You win in a Jaria was saying, since some I came in a shedding. What's it? Shedding. When Yamia was sheni persona, one ma when you moon was in, say Yameno, or better wakumum. Baby, any das winning when Yami best shen when you munyam. And there was a matimi boa memma, matimi boa. Program we in Nipa Bibri best sherry. And I mean him so when Yamia was sharp moon. Nyame be kan obi akoma ama nipa no aboa a big company and na say company a free mu kro mu fra 2021 I went to am kan bi mu nyame nti on be fra ama nsenkyereni adedi wate nsem a yakan nyina na bone tofa ade wo hwe no so insua bibi free mate me da na ya say ni tie wa mu an say asem wo yisi me sofo be ka kire me say eni we yachi na won ka say wo ranya papa biom. So you can see a bit these in same year chia, obi a team, obi a bomb, obi a say chia, one here, young papa bium. But didn't you know to me? No, go try my papa. You. Rade, some experiences in life. And let me say, ye Maya war ma woman didn't fear back. I almost started school crown. Ko school a then would be ye na dear, and money yenia.
experience ni bia no from mofra brem bisu mpani fie so experiences bebree na wanya na nei edian na wasua firim wani ada ho anase oguso kosa ebusua me am di dwumedi mu tia me bidia eye original Nayas baako yesada yaboafo no asibiem obi bia wanya bre na o hweyen bedagana fo nyina ase ebusua dwumedi a wo hweyen se eka wakoma se wo pese wo so yasen sponsor yen ya pomodin a eniema bia wo ton bia no ye beton ama wo ye bebom dawura ma wo enkoye TV nso nko a ebe all over social media pomodin na free number 0244506706 ye dwumadi no pese wo so yasen a anase wo hawbi abrabom hawbi anase experiences bia wa fam na pese wo ne ye be hye a pomodin na san free sa na mbe ye bi 0244506706 ebusia for sene ya kano no yewi ani yenwie yo na enkomo ya ye ne twetwe se counselor ye the counselors beba ai na so be kan wasema doctors asofo lawyers NSC ediom baswa ediom beba so eti bomodin a se obehwe experiences in life ewo Angel TV diane original bakope Nayas. Welcome to Trinity of Arc. We are assisting people gaining their visas to the various countries. We are teacher, accountant, anasa office assistant. We are construction worker, plumber, driver, anasa security. Our person who took Canada, USA, UK, Europe countries. Ne amaya hodwa ekaka hunyina. And they are not for when it's Trinity of Arc Limited Company. Ya bua ema wonya ejuma accommodation. Ya sanso ebua hwese. Ubenya insurance We are calling for people who want to study alone or to work alone. People who want to study and work at the same time. So what person utu kwine wokoto and now person woko for visitor. When it's Trinity of Arc Limited Company. Trinity of Arc, we connect Ghana and beyond to the whole world. Medamas. So Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa bra, diabetes ne hawa bra, cataract ne hawa bra, koko ne hawa bra, eye ulcer ne hawa bra, eye cancer ne hawa bra, eye stroke ne hawa bra. Bibi biara haw stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara haw HIV, hepatitis, ade biara haw efa wapomudi ho bia no. Best stress efa be piem wo Amasama Stadium Junction. Freyen e was 055 another 5529 253 and 050-344-9444 and 0272-859-115. We won't say number no e was screen so fefe. Ebusia for mudrafo pa Nayas. Me na make say. Your friend Theophilus Anan, the doubting Thomas. Me say echinienti ena mpanyimfo se yekum sonko nsuo a ne yehwia ahwe. Sa wo pesa wo ye obasima. Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. Me camp baby ba ko pe ene dia ma wo. Eye kwabna adoma. Obepam African wear dia maw ama washam na da ho ma wo ba obi hu say yes we a gentleman. Womo pam mema niema, womo pam maniema, womo wo bags, womo wo shoes. Enya dia wo na ma na etiti anade wo tena ase a na ade trene bi wo. Enya no nko a osanso wo slippers. Omo wo in between Hatcho and the West Legon. ICJC asori ne nchen ho a. Fa number no keke. Now the friend no, o friend na onu bedi nkomo, obeye wasedi ama. Sky Gap Trends. Kampenado mama shop back yi. Na hadie abrochire niema nkoa ene yeton wa ha sei. Titiru eye teki niema a eye original. Yeton bags, shoes. Tese bibia esiesie nipa. Ema wudi mu na wo ya brantie anase rabadie. Eye Sky Gap Trend back ope a omo alaji tabora wonsani fa ho a eba African wear dia eye kwabnado ma eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends.
Hello, good afternoon. Me name Ghana for more diaspora. My twamo, baby, I will be from Unisofori. I me was US, me Miami and Sam, me Sansi and Ness. And come on, me no one say online digital business I costly and then I'm a person me no more check. Baby, I will be a family. That's open baby, I am open changing quantia and no any online digital business. Yeah, but who the way. I dare can see a woman is a business with me or baby. The answer was laptop. Computer, internet, wa connect no one no. You were mentor ni coach. Obedi de utata kopi mutama wankasa won't say yes. Why you successful in the business? I finished one. Government member 1099. I'm one write you off for tax as a business owner. Before many measure, a sign said the business na no. And so when you and so catch it. Frame me na meka every detail of the business. Now also up to me be successful. And then now I'll meet you in the Insta. Bye bye. Me Simon Wakwa baby e me ba experiences in life to me dey so enen so yabo ewura ye mami efia mami yebu asiedu reverend mami yebu asiedu mami gold papa bi ai enen so ye ne e ba betwetwe nkomo wo fidie no na ha ya enyi free wate ye tsaso mama me Wakwa ba me so me je so me sweetheart o won efe papa that's ma o de ahon fe de she da de che kwa awe na no na aka so nware bi hwe for what worry nem pa tradise on pai bobem yes ade ya bon everade so be ye ti je nyamedi ai matima me that's nyame so bi so wo hoedie bia ye wi sweet mommy yes my darling and then so asemfo frasa ba obi di na kusem na rehosem na mani asem e de aba na ma ye rewre mu no eye wo a ene ye de beba wo na ase eti se yen semri yen konkohwe video ye ba ye betos mama miss we heart ene so ye mo Wakwa aba it does na me sure se ye ba wo na ase no agie na okura de me ka se me ma nkwan ya enye yi me de by force was met many now to me into the yanko ma ya kohwe video aba abranti utimi se na kosem pa so di ni gidie na koma nyina eboa nipa no ekire kura obehu se chese nipa ne ye ne busu ye ni kura de odi ne re nyina ehye ni mu na so ani anam abranti so na no aduane abono edin eyare hosem ma boye na semu de nyawo na abeboa yan aboafo ni baby ya o di o mu sa aboafo bebre ho na nyame na ehu mo de bia mo de abrem etimi de urade asese ya bobo mu bi na mo de asem se e de aba yo me das ye se ye nyina ye kohwe ye na je se ura no o so obi nsa e de ne kwa adwuma ma ipa ne nya adwuma but hu ye na je se nipa ne wa ma ye yi na di e ma nipa ne mu enya adwuma and the woman say baby to say Africa one of the problems titiri baby to say Ghana titiri wo show mom tete abrochire for titiri no mama ye tesa ansem no omo wa abrochire wo hwe Nigeria ni a say Nigeria ni kura betena to say baby to say Ghana ha e ba ko pe na obai okay bitima ba ba je odai ono nko obetu ani no mo ye ba 11 e no mugu e di ntia omo do omo nyi omo hu mada a banner critical asamba ne say we be defend we be omo cover omo na so ye nim Ghana high in particular adibia sade ne oho yi hotena no wodi obi ko ba bi osemesa ho koja me kwan osemesa ho wodi obi kire wadanfo a bi obeti wani na nipa no akogye no ana bi wo kura na okoka ho nsem say ya ware a obeti wani na bia be ma so onware obi ana oba na say we nya nware na so no bi na ehye echiri ni nyina ehye ni bre enti se ko ba na say bia wo pese wodi obi ko ba bia first of all check nipa ne background okay enye da bia me ka say enye ba bia ye wo na se wodi obi foforo ba wo ye onkrofo bi omo ye ntete kwafo okay oye kurase ni asem bi kura wo ne kura fam ye wo obi wa wo ne beduru ba bi no oni we sign pe ana wo hu ache wonua dada na se bia wo je se woni ni free way back enioma kura esi ye ebre bia wo ye young person ebi kura na wa ya abortion bi ebi ana wo ne be ma bi ko twempna ebi ana enioma bia wa kata so nyame anye wadom sa nipa no opie ono obekwa koka ni nyina eguo
Bo kwa wesna ene de Nayas na wabu ni se me se na no ne we kura nanti o me se nyasam kuta we ye ko school we ne rekoda we ne kwa wajimi sabe sani pa wajimi enti de wo mu se nipa bia wo ne nipa na ma study nipa no ye won krofo bi wo no pe ne pedigree pe ne mudro no enye ba bia na ese wo de ko enti obi wo no ma se opani bia invite wo ade na ese wo de wadan fodi waji ana se obi so be mo wajuma ana wanya juma wo ba bi nipa no pe ma na wo kopo da bia by force wo pe se oboa wo bia yi kotoko musika fa boa no nya bibi nye ana se any better still wo introduce no kire another person enye ho na wo ye adwuma na se adwuma foforo mu sa ba se baabi a wo na emi boss tua mi ka se mi se na no kwana boss so pami o na no kwana boss se yo na wadanfo no so be o me do be ko me boss obeje wo kura de se de oti obeka so pe mi wa pami na ma mpe ebi ana wadanfo no de se wo kan wa man key no etie no odu ho no na je so no so bode akwabude eti ono bebude ni nsache we kura san keka ho nsema kire nipa mate of a story obi na edina sembrem one na danfo pa be bi ba be ware no one ne na danfo ni nyina epie so one ne ti wono mo no e se oba no girl no ka be ma no wansem kire na ma me no na the other girl na aba be don e no ti ono ope kwan a ode be fa papa no e baba ne ti wo se okoju so aba girl ne share diet said ye ohun ni phone se ni phone ohun ti papa ne ma ni phone na on fan frɛ da bi ɛna ɔno de papa ni phone e frɛ ne number no ɛna me kan ɛna ne number papa ne number e be kan no so ɛno ano no okoduru fie no ɔfrɛ papa no ɛma no information bia e be ma papa no atwe ne ho ni tintini ni tietie mu se erabare so hu ye no na ne kun no ana ne said husband one na da foro na ba be wa be ma ni jae na wa mpe kura so betie explanation Jesus eti die wo mu no say to da bia ye nyina ye mistake ye nyina ye bida still kura ye guso ye nkwase asem awurade be mu ana ye beja na so die wo mu no say awurade bo nipa ma nipa odo wo e say odo obi e say opo obi asem ba ni nyina mu aya ye careful ba bia wo ye adwuma fo adam fo go ba bia ye adwuma fo onu yanko ho if say obi wo ho no ma wo be fie kasa ukuta enioma ukuta obi wo ye o mehi ebi so wana na ni bire ono so pe the same position eti any all remember the source na ba bia utimi nya de ne de ene emi so me nkokwa if say sebe me ne wakọ ba bia na we introduce me eno nkire se de ewo mi mu no ma me nyimpie eti ya me yie pie na bia na me yie pie no eno na me mpagya ne mo be ma ha if say bia na time a wo ba fie na emi nya adwuma no na wo be ye kokoti kakra but wo se ase ye tua me ka che e ho no mo so de se nipa na nya boni bi na ode ayew ena e bia nya se wadwuma na abo na e bia wo de na kwa adwuma mu na so wa rise through the ranks enya boni bi na oye nne se adwuma na oye de emu ani gobre de make out ase if say ye po obi wo nyansa but obi wo bebre yanso akoye te say Africans titru aya na sa crabology koto suban no we yenso say ye da bi ye no ye ho koto suban koto da form mama ma experience bi aya koto ngrafo ebi nga ena bi frɛ ebi ka nga ni tuntum no ena ka ne kokoro aya koto ka no koto asem na kokoro no ne ka no na on the kokoro ni gu ayimu a fe gu bucket wo di gu bo mu na bucket na men kata so fesi ho wo be kwa wo be ba no na koto kokoro no ba ko be furu aba ba ko be gina na ba ko asi ni so obe furu aba ofuru a ode ne nan no ebe loki omo wa nyina atwe omo nyina api koto kokoro konga no tuntum no wo be ko no we yeso ba na we atwe na atofo koto asem na make ho koto omo ti se Africans sa tuntum no enti umo se we yeso kwa tuntum no na wa twe no we atwe we atofo ye nyina enko ba bia akokoi come on eso koto na kokko no koto kokko na betwe omo wanyimu nyina apie na eso koto tuntum no betwe wo a wo furo no asifo de ewo mu no se ye onipa bi ho ma ofele se
ani enyina chase enyina girls we area enyina boys e na ante say dey asese dey asese why ye bi ani ade enti obi wo hono ma the fact say ono na introduce e ma obi nti no on pese okay wo besan ne ho okay so dey omu say sunobia ne nja sunobia ne nani yeah sunobia ne said the Urade born. Obi Honma, we ended the Umian so no crabet when not that so. It is Annie Abon. And you will be so honma, or no baby or ten a one or tea. It is a yenny punish shed on your bonny. No, Afrodia. Anybody na we ukwa. But obi ho no mama na nye eni Nayas mu na koma mu no nim se wo boa no but we actually no te se ekono kokra nkwagu. There be question no say nipa na ma yi na dia na. Nipa no ma yi na di. Dia na che se nipa no obi ho no ma ohun se yi wedi no ehun se oda soro a me ma ye nnuma wo corporate world people. Okay. Organizations baby one obi ho no ma ote ho no oye me ba ya che obi anime se me ne frame say ma wa adwuma ni mu ache wo ba da ben e na apese oba gimi din eti the fact say owo ho na wa hu so obi aba no e no keke betimi ata woni agbefo ya adwuma da Debbie woni agbefo ya adwuma woni no fofo ya adwuma o na be hu say wo ya kwadwofo okay wo ada no mo ya adwuma wa ya adwuma no wo ada no wo akwadwura ba no mo ya adwuma eti ubetu eni no kone ni ti se wan hwe hia o ti echi abeka se onu na ama we yi wadi da bi onu na se wo ye kwadwofo ana hwe da bi ameka akanfo titiri me aka ni me achem asante akanfo wo mu ye ni pa bone che obi a wo wi ase sa woni aka ni wa unua obi twa 90 sesia okay enu so ti se oni obi ye adwuma sesia na ene ye nyina na ye wi aboso no ye nyina ye wi ne pe ye nyina ha ye nko ye ni da bi e ba ai biscuits wa ha milo wa ha ye ba hwe half esan boss beto bi aba milk ye nyina hwe ni nyina boss beto bi aba obi so hwe ni fi a ofiri ni bra wa bra wanya adwuma na ono so be mu a opese odi nsi ye odi na kuma nyina de ye adwuma afi na eti se na wo ba da ben na opese oyi anu aduane sesi a wan ya ma boss no fi ni se aha eti ebi wo hono ma nenye eye share envy okay eye jealousy na se nye sa na se bia nipa na kan wasem then that's fine okay but se nipa no obae no wabesan ho a enye bone okay maami de nipa na ye na e ma ye peja no de nipa na hia ye na e ma wonya ba bia ta oso hia bi mama uka asemi watwema adwen SBB so jealous asem no a che se boy no sika ebi omu tu kwan a na se bibia ye de ma ono pani ni se omfa nto no ho na ebi omu de adidi no na che se boy no hu ni se ase papa ni nya sika tu ma cheche no enti na ye jealous awo sa na ye ma nyina otimi ye ma ye yi papa ne dia na se eye de because mentiase wo ho no de wo mu no se se obi ani breade a se wo ye papa kura wo hu no se wo papa ye na wo ye wo papa ye na wo ye enya boni okay wo papa ye na wo ye e ma ono elokiti se onim nyansa anasa ebi ade wo kuta ebi ana kuta sika bi okay nti sika bebre sei e hye papa ye ho ena enso o man ye sei no a keep ni nyina ena na je sika wo ena ma men koka bibi na yentimi enyini ho enioma nipa faso obi okura woni ne ye adwuma the mere fact obi fufura ba na nipa no anasa nipa no ye adwuma hu se obo ne ho modern pa ena na dro bi na odi aye boss isa ase okasa boss ni tie ena na bibi na odi aye nipa enti de wo mu no se enioma bebre wo ho a nipa faso a odi ye ba ni nyina so gina nipa ne background ene de wo pe okay enu so nti no enu ti na bible say ensese nipa o se no menka de ode ne ho etu nipa so enti enye nipa nyina na ado ho beto me ye sure say papa ndende kwa adwuma mu no o trusting say bia ni nua anana damfo efitianse ya no kra de no so woni mu no asa wo boa na keke tuya ne school fees ye bibi e kire na obehu se na busuani ata to hu se na busuani se so kire na adwuma we ye ne kaka me se me start bia na me hye da ni ska enti sa nipa no me se adwuma we ska menya wo mu nya asem keto says me say boss sma ye ya ne ye kone ya de sika no de man o sam man extra cash bi ne ye keep enti enu no metimi de enu si o ne ye use we ne se de be ya metimi ebetimi ade ama ye yire no eno na aboa me ne efie wo kan se ni pen nkoti on ka se oh wow ene na aboa ba na ni pa se o fa no ho adwene oh no
Nayas ade ba kwa mu no se ene nipa ni nso ade e ka se nipa ni obi ya ade mu obi a appreciation ni ho if you say obi appreciate ade pa nka ba ne se obi aboa mo anya adwuma na wuyi na se akonwa e ba ne se na nka obi be introduce wa ma ne fiewra me ni mkrofo bi wo no na ai efiewra madam funi o opedan tina me si me busa wo beti wani ne efiewra again you na si ayi kra na no bi ba ka tell me say o de na danfo ko fie o ko kromba na na danfo ne efiewra no e boda me e boda me ono ba na ono mo na e we kan me ono na o de ne ba fie o say hey waba e ba na do e ba na je say me ni o so bo efiewra ne din pen ejisi a wayo efiewra na danfo ono ne no ono so no ansa no kwa ko na o say ensam efiewra ndi ye ni nyina waka kire na danfo yi wono na obeto efiewra ne na danfo yi na ebo spa ebo dami it at the end of the day no ne ye mo hyehye ne dada if say tuwa na ye betu no ba ne nyina no kwasem ni se obi bia na ni brade onu baby a wabra mama bipese bibisa se esono ahoye a na esono bayi ana because obi etan ni nua na o ye jealous ana na ni bre ni nua bia na je sa nipa ni sunsun ekita na nye asokita fi ase bayi se bible man hu se o se honam no ne honam no nioma no e de pefi okay ade bia ye honam ade bia honam me no ti hoyi se nye nyame a e bia o hwe ye nso ka bia anka boni bebre ye betimi aye bi crofo smoky se kan so betimi smoky and then young girls bi o mo so mo person be yakasiti o mo hyiwi na mo ma ye nkete se nka me no mienu ye betimi ya ye exercise ya ka bia nka o be hyi bi e boa e de nti na wo hyi bible say wade nyina ho kwai so nyini nyina na fata a obi bia na de odi be hu kristo su e wo obi mu se honhom ba e wo obi mu a bible say e yodo aboju kire ahohye so eye asumdwe anioma ni bi ho no ma wo hu pe no hu se sa nipa we nyame tinim amenka bibija nipa bia ye empty okay radi asem o Genesis 6 eye nipa honhom etu mu ne determine ade a wo betimi aye okay eti de wo ba ye no eno nso na kire your driving force okay bible say was papa ya mepe intimi nye Romans 7 was papa mepe intimi nye ne mu boni ya mepe no eno na meye e kire se boni aba bi e wo me mu eti so obi ya de a enko yi na so nipa no wa yire ho na wo ye de nipa ni yeso oye envious of obia oye so jealous of people the bia no keka nkrofo mo keka nipa tibom o se obi hu so obi koso a ese so pekwan bi so o de brenas ya da bi we nye we hu hia se ye kopo obia be ka se on be kire se den netim e de ababen na apie free no aba na apie no kire nipa kon ye bia o jira na atumia ene ne ye adwuma ade o mi se tumi tu ma ebra prayer city ya okay urade betutu ama obetutu ni nyina se de be ya betimi akọ betimi akọ bom pai was starting so Kenya me asem was na bari maybe o tia story dem Mark 1:23 was na bari maybe o tia story was starting so what tia Yesu Kristo Nazareth ni ba e de ne wo ye na de ade na nya papa na etim na tumi na tini mu na ye didi na Bible say preocupa Yesu tire ne nsa no tia tumi ni so mpi o to fam no papa ne de ne ho enti to de bi na suban bi e de di wo mu hu se wani brade wo pe so hu se o pe dwamambo wo ye be ma so de bia wo pe se me ma foforo fa out Achira wo se bibi ti wo na kohhehye nyame nipa bi enwosra wo omwa wo na de kunu ntutu efise ti wo mu a ebe se ade papa bi ewu nyame nshira pa sweet mommy mampa cha wo final words nsema ya kan nyina na de wo hwe wo no efa na nansem ya kohhwe yi ene de odi aboa yen no final words ka kre bi man de me kan se ni bre bi ade wo afa nti se wani bre obi a weyi na de obeko wo se wani bre obi a wan hyeso na wan sere urade wanyefu na odi nipa na chi obra wo mpani yi na so tare no na wo di ni bone a ebere bi beso a ubenu ho yeso na aye too late eti se obi boawa yi wakoma mu na omwa se wo mpo obi asema twon firi ne ho entare ne ho na nhye ni bone wo bra wonim se enya dwempa na wo de ta na chi enye sa daachi enim be gwas so aketua nyame hira mampa cha wadaroma chewechi akwanma yen prayer city ha ye wo telephone number ndie mama opo mpa cha de betu dwa mama wadaroma prayer city ha no ye wo esuboy e wo suhum kwanso
between teacher mante any so ye frɛ baby esuboy o babo say me signpost ka see esikwan ne ho ya cho the prayer city ha na mami gold me wo sisi ade ha na mete ye mpaebɔ bia kɛsia awurade edi adom me a ye gusu kakra ye pejante wo so sɛ wo hia bibi sɛ bia open mpaebɔ ana opa kwan kyerɛ bi ana bibi ne hawa awo any ayare sadom de awurade de akyɛ ye ka no ahobrasie mu saa nso na ebia na bibi ka ye kasa awurade tie awurade asɛm sɛ and I shall declare me de me declare no na awurade bɛyɛ enti no korɛ sɛ awurade ye awurade nsi anam dia ɛne ye kasa awurade tie enti won so sɛ bibi ɛne hawa memfa ne sɛ woni maami go wo TV so a woni me na me ye presenter ba woni me woni musra na ɛwɔ me so enti fa no to nkyɛn na bra na awurade ɛmfa me so na onfa mwa me number is 0554 554 644 0554 554 644 and 0207 939870 0207 939870 ubetu so enyame e was the prayer train so we bia 12:30 and anaju bia 12 midnight ye bompa ye nkyerɛkyerɛ join ye na you be blessed and sana Reverend Mami Golden so e wo Instagram and so betimi join e wo on the same time nyame hyira ɔtene nim kyerɛ wo Yesu di amen when we di for because we are offer Yesu di e wo Yesu di amen sweet mommy jedas nyame hyira so to safo bye yes abusiafo aha ena breno ebema kwan na edi dwumedie no edi esi pese oboaye pese yebo adwuma ho deru ma wo na oso yase a ye number no etwagu e wo screen n'anim ye sign esisu bi 0244 506 706 adwuma bia wo ye bibia wo ton bibia wo bia wo abrochire so wo hen so wo pese yebo adwuma ho deru edi ma wo dia me bo nkaye say experiences in life with Nayas ye ewo Angel TV and kwesiada in 7 to 8 p.m. ye repeating yawa de bia so 3:30 to 4:30 p.m. Bomodia na fa ye number ni bi what is 0244 506 706 ye bebo odwuma no ndero e dia ma dasane ye besan ehia me a me di dwumedi mu chia me dia eye original Nayas ba kope I'm so happy, I can't mesmerized by you. 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 This program is proudly sponsored by Trinity of Earth. We connect Ghana and beyond to the whole world. SO Herbal. Eye kwabna adoma